Voin hi December ni som paruk ania thachan ve kan lo mangliam le tarang maya Shrilengin mincham chilawangin kumdang angin Christmas boruak po awme urilawa Mizorama Hrivei muchwale enkol bika mi pasari lain he hri awangin nunna anchan toa apoi takzet ani heti rualin Hrivei te andam chuak zungzung hlomboka recover rate hi athat ema wangin kan active case in niamlam apan meka mase hei hi ngai ti thatnan manchi ani lo ti hreila athale ani nimina antes result tukin lama DI and PR in an puandanin mi somthum pakhat lai positive mo chu thar ania Hrivei thar hi ni tinin kan la nei nga deuh ranga kan video kal to lama kan lo thirlok na te atakin atheng chhomek zela December tha atop meu chuan confirm case si sanga antling chhomain arin kan ti kha kan hnai chho to hlea tuna hian confirm case si sangli somriat anum to ani Hrileng laka ifim khurle zualang u thalai jokte kan film khurlo chuan kum upale nanna benvon nei saten antur mek ani ti khreila laulo ngot lovin midang te himnan anunna channan kan film khurna le COVID-19 ordinance le guidelines te lamchialawa zom kantum hramdon nia hetiang hani meklain kanram politics a puduale MNF inkar boruakin mun alwan hem hlea thuleng vel atam hle boka alelam lelam thuchuale anmani thlop tu ten social media vela ansoi tamber atranga en hichuan central politics sangma in trongkam kandu tuilovin achethayang berin kanin chuaton ve mek chu ania mithiam ten politics a hichuan thian thang het anom thailowa melma hlun po awm thailo antiang deuh hi ania chu wangin alelam lelam thlop tu te tan tran ana ve viawa mase kantrong kam hitlemin du tui deuh ila aduam khop mai mani inlumatranga kan ngai tuana lolut masa piang social media kan post ngal mai amiti turhi atam khop maya boruak asang view boxia trongkam moizok deute zonthiam hram athale mai kan thalai le te rol ten anlo thir ve vek thinsia hetiang hi politics rilfiana angmaya an ngai a hlom hle ani tichuan voin December ni som parukhi India le Pakistan indona India in nena kanchan champa le Bangladesh in independent amu phana champa ania India rama heni hi kumtinin mantrin ania Hindustan Times chuan India Armilal Eastern Command General Officer Lieutenant General Anil Chauhan thusoi voin khan anron puanga General hian asaidanin China le India inkar boruak in thatlam apan hlei theilonin asoya China People Liberation Army tele Indian Army 10 inrin tonna annai thinchu Ladakh Galwan Valia China in Indian Army atha treu atang khan kan inrin tonna chu tuihu angma in boruaka azam raltoa chu wangin kan inkara hian inring tona siam that nile turchuan hun tam tak aliam angai to donani atia tundin muna hian China People Liberation Army le Indian Army te kan in nokna mun friction area lama in nortonna major intrusion emo face off angchi kha omrilo atia friction area asoi hi Ladakh chevel Galwan Valley lam asoina ani Ladakh chevela hian khuwa avoto hlea -20 te ani ton meka heti chung hian China ramzau tum hian Indian Army te ala ebrenga khasik chung chu che tholovin ti hian in ep antumri niin ahriat to ani Indian Forward Post lama Special Frontier Force 10 harsatna antok vedewa mase China lamai chuan antor thang ani awangle Tibet tlangram vela piangle Salian ani awangin khovo thi antur thailea DNA chuan China lam hian harsatna antok na sajok niin anpuang bok ani hei wang hian Ladakh standoff hi are maidonin alanglawa kum atharanga classic aral huna China hian ahmaya na khan aron norlein India laka boina aron siam le ngein anring bok ani National War Memorial Delhi huna Pakistan le India indona
India in nena achan champa voice ngana hi man ania Prime Minister Narendra Modi point thucha asoibok Indian Army cholto tele kha indona thite zana Prime Minister hian ahlan bok ani Mizoram po Treasury Square Aizola Rilenga wangin mitlem te chaukalin henipol hian hun man ani US election lama kan beng lochileila US Senate Majority Leader Republican Party mi Senator Mitch McConnell chuan Joe Biden chu 2020 US election a nena achangta ni tin alompui thu apuanga he thu hi India National News Agency uyon le Sky News Australia ten an puang ani Republican Party hroi tu te anlom lo hlea McConnell hi politics a azin kong atop tani antia candidate an vor chuak le to don lo nin an soibok Sky News in an puanna hian comment lama in hialna achuak na salhea Dominion call and digna kalpui me kania dan mangin beimek zel ani lain ama choi sang tu party awire san ani antia Democrat lam athop tanna arei to nin an soiboka Sky News Australia YouTube channel a khan adutan enthein awmani China nena inzomna siam le turin Joe Biden hi abei sewang nin an soya an chanchin hi kan han chui chianga McConnell nupui hi Chinese American Elaine Lancho ania anu lepa hi Chinese American anni ve boka sumdonna liantak bungrua inthon kwalvelna company annei bok Lancho hi Taiwan apiang ania kumriat mi vel anin America an pemluta Taiwanese nina anaya China khole tuini na anei boka American mi nina anei bok tichuan Donald Trump administration hun toplama khan Senator McConnell hian Donald Trump abzong in thil alauti to thina achan chu China nen economic war akalpuya anin sumdon tonna putram hian akharjui taboka hei wangin McConnell anupui lancho te chung ko sumdon nain aturta President in China laka a policy chu adau dalta ani anupui nu le pa te hian Chinese citizenship nei ani vevea American ni na an nei boka lancho hi an fanei chun ani boka Chinese mingpo an nei khrang thlap ani tichuan McConnell hian China Communist Sarkar nena inlai china thazok siam le hi aduna arei to ni in soi ani ni zanlama khan Michigan legislator te ma in thanna anman Dominion call nei tu John Paulos chu ain lana video call mangin Michigan State Senate Oversight Committee hian zona tamtak anzota atlang puisoi kantumdon ani anzona achana hian an khola hian vote thak thleng turin engma khoidanglam thei anilo atia in thanna ballot scan le engkim kha adika arin tlak vekani atiboka mi tumain vote thak thleng na emo vote diklo chiaremo aom ti fin fiana min pe theilowa chu wangin hetiang thil hi engma athleng lawani atia Senate lam hian Antrim County a khan in call hi somni pani lai forensic audit nei ania vote error tam tak mu chu ania chu fin fiana a in pom lovem ni ti an zona chu kha en digna kha bias taka kalpui tran big neisa le on lam neisa en digna kalpui ania independent audit a kanpom lawani atia achana hi Senate lam chuan an chin chia zelboka zona dang an zona achana vote error dang a omani ti asoya kha thil athlenchan kha state in thanna kalpui dan tur an siam danglam awangin software kha update angaya mase he county official te hian an software hi an lo update velo awangin vote error kha aom ta ni atia chu chuan thil ati danglamin khoi danglam anei them ti zona achang mu mal lawa mase county official ten en dikna kha uluk lo takin emo namnul taka anti pot pot chuan thil diklo aom thei ti chu apom thu asoya mase company lamle khol thiam lo nilovin kha munami official te mo phurna ania keimani lam company hatang chuan data te khol le material te le
lok engma kan thunjom lo wangin thil dik lo a om poin company lam thiam lo na om lo ani atia internet manga khoidang lam emo USB manga khoidang lam hi chu a theilo ti atang na viawa ma se in thanna official te emo call and call tu te hian USB manga vote an thun belle en dikna ngai sam taka anti chuan diklo om thaiti apomani tin heba ka hian kan soi thuak to en dik tu ten Biden hena putrama vote hi alu treuti an soya vote sanglin achak angin an puanga mase an report masajoka sangsarin putrama hi achak jok nin an report sia khata khan vote bole khol alut talo awam treu nin an soyani antia heipo hi polosian October tha in khandan tur ti danglam ani khan ti luina in kan software te chu in thanna project atana kan siam dan hi ti danglam ngei ngei angai phata software update kan siama antrim county hian an khol zongjong a hian pakhat ma an lo update velowa tabulator memory card zongjong an update lawani atia chubaka update a adikem ti enchinna kalpui vectorin kantia chu an thenghil boka project enchinna hi an kalpui thenghil bok ani atia an mani lam chu a in soi filim viawa official lam amopu ani deuber ani chairman senator Edward McBroom chuan he thil hi mitam takin diglona omin anthria hunrei lote ngakila thudik alo lang chuak thoyang senate oversight committee hian chui chian na le soihona kan nei le ang atia an hun hi ati topta ani Arizona state lama chuan in thanna khol en fia turin anin pei thokata nimina khan senate in soi fia turin Maricopa County Board of Supervisor an kawa US akhuan sopiana antia India rama chuan kota kaltura kauna samon kanti ang deuh hi ani heng sopiana an pek hi chinhin akala electronic ballot thalak lo la khom tura an phutna ania November thachunga in thanna vote lut an chiar zongjong en diktura lo pei ani theidon emti tezo ania tin sopiana pakhata hian in thanna kholle ahman rodangte forensic manga en digna kalpui thaitura lo pei ani le ni lo tezo ania voin khan senate chuan thuchu asiamin heng hi tivek thaiturin pei fel ani tua mase he khol chungchanga hian thu buai state chunga akal me ka wangin lo khoi danglam ri lowa ven himri ni se antia thu buai hi chinfel ania thutluk na siam ani vele en digna hi kalpuitran ani donti an puang ani vote an en diktur bik hi mail manga lolut bik te ani don ni in an puang bok ani khati jong kha tuntrumatan chuan chanchin thar kan puan thaini se kan video min thlir saktu te jongjong chunga kan lome